Gospodine Miloševiću, čega najviše volite da se setite iz vašeg detinjstva? Ja najviše što volim da se setim iz svog detinjstva su razigrane igre oko Požarevca i igre sa harmonikom. To mogu da vam kažem. Harmoniku, a jeste li sami igrali harmoniku? Ja lično nikada nisam igrao harmoniku, ali sam svom sinu Marku omogućio satove harmonike i sada on to igra. A profesionalno? Pa ne mogu sada da kažem profesionalno, ali skoro će i da bude.